Ex UPL Welfare Society atompen kecengsia mahang ke thegarni ke talon pon. Chitini phai kreisiarni tangti hidi ahitia dongkedo ex United People Liberation Army chihekpen ex UPL SI hemalong tong mahang ke thegarni ke talon pon. Tomsi Langmingbe President ex UPL Romon Hanse Assistant General Secretary ex UPL Bali Rongphar Joseph Ingjai anparta ke thekiding lapen ongdung kedar satum chetongdon. Kebang jelang arni sitame laswa cetaya long duthip pradjam je pinpen rat kidu kitung along cerap cetudun thegja phan cethan timum ponrenti anparata gopen lamdon along cetok ponateng paramilitary phan pravin pen nang pacun piserak nang jibuti alang litum pen chuning ripedopon hanjang lang sopen rojit tonong pi report malong news So song this day on is ani pakai itu aku abang wala kedar sumhan sialong pam along kaita chipi beje lapen kaya teng cethan cimu along pam itu very hasil itu lah ex UPL Welfare Society bangga amhang pathek dero amhang pathek det pen ado we society registration ekateng pan itu registration ame chiklem lo lapen pilihan bangga ningkan sedicok lo si sonda thak muning samit talonji lapen la society ma sini tu ado wela kedar sumana sami kai ke kache thanji mumbai ate phan ma solo pramang ko tibi ija korte tum phan rato bi pensi di kene ante inde ko ane pini dile tum da kachingrong ge lage lalo je dile tum ke tang September 4 2021 ho PC court Hilirong sebelum state government, central government apa Karbinglong council apa song program namdan setok det pengapi nilai tu masong setame pini thadarni si 2021 11 September ni si itu cepat disband no laso cepat disband det pengapi laswar ni thot se amasya angko nilai tu Asia society desain lo langsung society ke ex UPL Welfare Society Selasa society kesan mana macam saya ingat pilihan bangke ikan sikit tengok selasa ni kan si ketalon along setame pini ini tu ahok lo nomna pakai buat ini tu hang apa saya tahu kita langar jadi si keongdong ada sampai ni tu kita nak kerja lo setame ini tu mata bakadan awal ke abang pengabang keongdong kita semua kita tolong lo bicara nak dulu si kadoi pada curo lo yang pini itu, mai setame mesen meng si junpon lo, labang so nikah si katalon lo, lasi labang so katalon, ani dua itu setame non isi alam ni paklang lo nitung, je, awal itu lamdon cetok det peng, ini tuang pam, sorkar peng, lak dia tangkar kerap do pula so peng long lo ke ong tu matung long lo seta Inangan kita semenon ke long le dolang si lahai pukat setame ni licuning ring tung sarkar to mas tame ba ladak council kecari esa to mas tame je tong sikot peng lahai number i bidun peng la ke long le to manda palong serak gi ba palong lab gi pansi ni lelang tuhan la so non ni ja teng no pen ni licuning lo la pente ang non